وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hama kashawarun timan Allah tiyabamihun imtihan kurabbahu shime kombe kan khitab mi ai mu'minunna mukhatab kurabba Allah wahi kurabani hama kashawarun timan Allah tiyabamihun imtihan kurabbahu shime bi shay'in min al khawfi birwer kam kommes min war jassawage birwer kan jassage birwer kam bes kurimati unge kashigembe wal ju'i madha hunu kan jassawage madha hunu kan fagir kan kurimati unge kashigembe imtihanuga wana qasim minal amwali adi muda uni kuravage mudaveriya enage mudatan uni kuravage imtihanu kuravwana me wal anfusi adi furana uni kuravage mane ki bay far furana ves dubalen jehidane musibatuga furana ves inga dane eha haru kashikob ves bay far tiban Allah musiba jassaba imtihanu kuravwa shime wassamarati adi meva uni kuravage mane ki rizugu uni kuravage ves timan Allah tiyabami imtihanu kuravwana me den Allah subhanahu wa taala ekalaga nabiyya ya mukhatab kuravwa wahi kuravwani wabashshiris sabirin kheterinna kalek fan ufar kam khabar devwa washe kheterinna mane ki musiba taka khetteri mi hunna kalek fan ufaveri kam khabar devwa washe kun ufar kam khabare ei emi hunna Allah subhanahu wa taala ge hadratun ajuru evs hisaben neti libigen dane kam innama yuwaffa as-sabiruna ketteri mi hunna Allah subhanahu wa taala ebami unna ajurmi devwani kine bi ghairi hisab evs hisaben